Pozdrav svima ljudi, dobrodošli, ja sam Nederstar. Danas igramo Clash Royale. Sam. Bez nikog. Da nisam baš nešto, ali... Danas sam potrošio gemove na Giant Chest, dobio sam sranja. Nije bilo baš dobro. Evo da sam završio na 4. Ne, 3. Malo je falo. Sad nemam više gemova ni za nešto. Pa... Ajmo krenuti... igrat. Treba dobro namjestiti deck, ali ne znam kako. Šta bi bilo bolje da uzmem? Malo mislim. Nešto mislim biti. Da, zaboravio sam. I ovaj, uzmemo ovaj mirror. Umjesto... Nemo ovoga. Dobro. To ću samo se namjestiti. I volio bi... Dobar. Isto... Trećeg stavit ćemo Archer. Evo ga. Koga briga, ajmo. Prva igra. Malo je preglasno, sorry. Stavit ćemo Valkyru. A kako ja vidim ovdje poslije minion flore. Što ćemo mi ovako? Bombera poslije. Mislim da je to Fog Ridera. Da sam ga upgradeamo na 6 level. Samo ne smije ovaj bomber. Oho, dobre. Idemo. Sada on ne postavi išta i bravo. To želim. Sad brzinski okaj. Ovo će nam govno oduzeti halt. Ne, pa kako? Čekaj, tu je četvrti ovo. Jao, ovo neće biti dobro. Ni malo neće biti dobro. Jedva mi krepo mora ići. Fog Ridera šali, idemo brzo ring. Udara. Ko se njega stavio? Nauč, to tamo. Ništa udarenja sam, mislio sam da ću uspjeti. Super je odigrao, a mi smo izgubili. Baš pederu jedan su glupi.
Da, stvarno, ne znam šta će se. Oho. 9, 4000. Ja. Ajmo. Joj, neću. Znači. Ne mogu ja da se potroši. Evo ga. 9. level. Nadograđen. A sad što ćemo radit? Mogli bi staviti princ. Dobar je. A onda može štitit. Ne, baš toliko. Pa ćemo sam strijela. Isto ovih arčerica, to je isto dobro. Evo ga. Joj. Loše. Malo mi glas zamuča. Dva Royal Giant. Ali kako sam znao da će to raditi? Ja neće biti dobro. Ako ovaj pizza ne ljudi. Uništit će me. Jo, ne smije se. Ovako, skeleton sluši. Malo falo. Jo, ne. Slušaj on. Budala, peder, tako dalje. Ovo je loše. Ništa ljudi, ovdje ću završit, moram nek smislit i tako dalje, pa viđamo se i viđamo se sljedećem.